Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme News Ma Nsa ge hai menaza klum. Namai kram ke Zeme kumchang na zeng kai kana damai go Ma Nsa. Ukraine ge go President Volodymyr Zelensky ne saze Russia japai mena Ukraine ge Bucha city ga jebe capital city tai ge ba Bucha city ge zemna me hai mendai ze hang kreria me ze Russia japai mram ne te chani delei ze ka chele zai ai ze te chapze bam ke kana te wang rolo ze bedung ze te chele ze ka chele zai ai te chabige punigo kes ka chamcham be bom le hang sa mando pilu te chat zai hang sa mando bi cha zai hang sa mando kap cha zai hang sa mando ko dui ze te chele ze ka chele zai ai ze chai be civilian menya le ze ka chele zai ai ze mpui ki ge te chalu ze ton dui bi be mpui ki ge du zimna go ka chai pom ne du ngo do lak ti delei ze ka chele suppose ji ge na ai ge country ka di me nato me za US zai country ka chamcham ge pasui temeram ne ai za Russia me ze pni lungai lak bra sam ram me pawgai delei kana Russia ka dei go chief na ai pon de ge investigation lugai zai Russia ka dei me go spy meram ne te chame nu ne te chama ko me jube investigation lugai dige ai za bucha ka dei ge civilian me hai mandai pere me ze te chepe krasa le ze Russia go chief pe ne sale zai Russia go chief pe ne sa za iron ne magza pni go spy me military mrama ai Ukraine ge dei bucha city ge ne je ge chum kram ke mai ge tati ko delei za ka chele zai Ukraine biggest port city Odessa ka chebige Russia mane missile gadi be city longge ke za to gai be jegene mina hang ke chai di zai mina hang kre mdai me hazam di delei ze ka chele iron namak za Russia mane South Ukraine ocha kiev ka chebe city ge du bomb gadi be air strike te za missile re me Tokyo gai be bigene mina angsna me chai di zai hang kai me hazam di delei ze ka chele zai Russia chapai mena Ukrainian gedege hlem pui pating kom kreu ko za ko duilu za mina rulu za te chani delei za do kachele zai Ukrainian public mramana Russia chapai ma hanga pnui kla te za tinku ge rehe poison kai lu za pe baby gene Russia chapai mara te gai lu za lokke kana mina hang chumme chiting ku te gai lu za chai di delei za Ukrainian gedei mugo intelligence agency mena sali zai iron maka Russia chapai ma mina hang kai te sa zai mina hang hai kat ma hanga Ukrainian gedei mugo public civilian mara mena hazao kamne ba kroge rehe poison hai gai lu za pe gai baby gene pnui in raza Russia chapai mara in raza pnui gedei te dai lu za rehe ki ge bamla mile ze du sale zai planet te za Russia chapai ma Ukrainian gedei ge rei rata lu za hazao sakai za Ukrainian gedei mugo civilian mara mena hazao ram ge poison kai lu za pe gai baby gene planet te za hai mingye so ki za Russia gedei wang dai lu za raza pnui hanga sia za rehe ki ge bamla mile ze du kasle zai na chira hanga Russia mara me Ukrainian gedei ge rei ra gyo bige civilian mara me ze chapai mara me Russia gedei na tuilu ze Ukrainian gedei ge langai le ze du anu sele a chebza ai pop pe chuna nang ni video ge ngau ze ai pop pe du Russia chapai mara me pachu pa tabam ge na wang ge na pa bu du ti ge na wang dai ge pachu hang ka so ga chap zai hang ka stai ga sab lo za pachu gi mi na ko to lo za pni gu chapai me go kem bam na te te le za ka chule za chi ge pachu lang ma dai na kai lu de ge pachu za gari na pung za ta ro delei za chele a chelu dige chu za Ukrainian gedei ge pungyo kai delei chi ne chu rei ranga langai le za pop ne sale za in chi ne za puni du rei ranga lang ta ko le za sale za ai pop chu na nang ngau ba za military chapai ma ma ko le za ban du san chi cha kale za puni za training du te le za sale I was coming back from work. They took me. Two people, one in front of me and one behind me. The one behind me put a gun to my back. They brought me to the city executive committee. There they gave me a mobilization notice, put me on a minibus and drove me to Alchevsk. From Alchevsk, they brought me to Stahanov. There on the next day, we were distributed among companies and battalions. Well, in the military unit. After that, we stayed there for 4 days in Stahanov. And then Ukrainian gedei mena ai pop za interview lu bge sa za ko tebe ne nang Ukrainian gedei ge lo be za ai pop wa anu jama de anu si hanga di le anu don chi chi ne langai ko le za ai pop ne sale we just don't have any choice. We're forced. They force us.
Zai Indian Nepal border taigene Russia me mina hang chum zai le me hang kya je Indian army me thuini delei ja ka chele zai punuida gane narcotics drugs teuk ja kamne bek ro kiji suruk ria tui pele ja sale zai ai me bo Russia me mina hang chum zai le me hang kya India go visas do expire peting tati ko le ja ka chele namai go Zeme News Ma Nsa sab ge samosa soibella zai na hai na ne lun gai radle ai gane na mai go Zeme News Ma Nsa loi gai delei nangni ne pegai za nking gai baby zigane to delei Kangia je share like comment jai subscribe to gelo hai manaja klum delei